Beyisangena idlegana emlayezo okulilela isigodlo sakwaNzunza-Mabusa ngemva kokhothama kweKosi. iKosi beyiphethe nesikhundla sikasihlalo wendlu yabaholi bendabuko eParlamente. Alila ayahabiya amakhosi ngokulahlekelwa okungaka ehlangothini lezokuthuthuka. iKosi yathoma ililunga lendlu yamakhosi eParlamente yagcina seyiphethe isikhundla sikasihlalo ebhubhe isiphethe. Imfunda ngemfunda zithumela imlayezo okulilela umndeni nesitshaba. Uhulumende weMpumalanga lapho iKosi yakhe yaba ngusihlalo webandla lamakhosi khona naye usililele isigodlo. Wathi kukhambe umuntu obeka nesandla ekulweni nengogwana iCovid-19. Indima ayilimileko ekuthuthukiseni umphakathi ngamahlelo wezokuhlomisa ngelwazi namakhono fundwa iyokuhlala ikhunjulwa ngaso sonke isikhathi nanyana seyingasekho iKosi. Imisebenzi eyichiye ngemuva iza kuba sifundo kwabaza kulandela ngemva kwayo.